Ha kajinglet ubak pol lengdok banjurip ekatan Polis Bazar. Ledon lang USP Shillong City ubak Vivek CM ki officer sarkar bagi nong shong katan Polis Bazar. Uniu Menteri Sarkar ulong bakani kajinglet jurip jung ui kani kejaka kadai hadian buladap banlum kajingelang mentala syiteo tam. Ubak pol lengdok ulong bakum Menteri Sarkar bat ke sarkar jela ki kuak ban penti kena. Ba ki benta jong kesor ken long no tek tang na benta kinong yat namar kesor baro kawai keladap setang lagi kali bat kam don syuk jaka na benta ki pat ba bakin yat. Ulong bagi jing ki babon kin mi inrei on ompet tangi jing inrei on pet ru kumno ban job ikini jing Haba keli bagani jaka nalor bagade kayo kahat kedai ru jaka sa kibrio bat kumno anle halor kani. Ba poleng do ulong bahato kawan shwa ke jing mentoy jong kejela ne jong ulai pusan lak ne kan wan shwa ke jing mentoy jong gilaingut kibrio. Bar ulong bahaba pet kelum. Ya ki ai jing non kam bat ki ai ki bade ban penjunsur ki kendon on sapun wandur kam hadien. Yes, sir. Yes, sir. Makes sense. Involved lang ya ke Home Police Department, but ki wegi department, IPR, DC's office kita dia ngikwa ban pentikna ba don ki benta jong kasor ki ban long tik tang nam taki nong yat meaning ki pedestrians de namar ba kasor barok kalau kawai kalau syudap bik deki kali bat mendon syuk ki jaka nam taki pat ba bikin yat kawai kata ka baar kumno bangin penpoi ya kata ka plan ka planning jong ka sarkar kan involve bon bah ki department de ki jing ki ba mi kin bon henry ngin pet tangi ki jing ngin pet kumno bangin job ye kita ki jing ki solution pada de kata ka approach ke jongi bat ka jing angut ke jonga jongi kum ka sarkar kolong ba ngin pentikna ba kindon ki jaka ki ba thik tang ki brio ki bayat ki jat ki nyo banyat kauta kabli ke bajatang Shillong keron ki wi ki stage ru dia balik kamlak bandong Shillong dia ketahi ketika kamu misoko kene ka jaka kamre tanggal jaka ka bodai pakide na kan long kata kayo ko hat na kedai ru jaka sa no bobor ki beriong ne ya kono ko kompan pin ailat ini di beriong basa ne kinyo pakinya dai kali kidan bon ki bang ngilak ban le di tangba ka Shillong kani ke interest jong ka state jong lai pusan lang kawan haswa ne ke interest jong lai ngut ki beri kawan haswa ti nginya pechwa ke interest jong no overall hangno ke egi jing don kam ke egi relax bangin relax iki taki restrictions in sa work out pada